Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Membaca Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji, melanjutkan di surah At-Taubah juz 10 halaman 199. Ayat masih 73 ya. Jadi kepada sahabat semua disimak dan dipahami, kita akan belajar dengan nada pelan-pelan agar mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia dan juga anak-anak kita yang baru belajar mengaji. Dan kepada sahabat semua yang belum subscribe, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Dan semoga apa yang kita baca menjadi amalan tambahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita mulai membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqa
لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم.